Postoje li adske muke? Motovilov, Serafimov sluga, kako je sam sebe volao da naziva, čovjek koji se udostojio divnog isceljenja, a kasnije viđenja sopstvenim očima, prosvjetljenja prepornog Serafima, tavorskom svetlošću, blagorati Svetoga Duha. Čovjek vatrenog i iskrenog srca, da bi zaista poslužio sećanju na oca Serafima, odlučio da lično otputuje u rodni grad velikog starca, u Kursk, kako bi prikupio podatke o njegovom detinjstvu i mladosti, kao i da bi posjetio kijevski manastir Svetog Flora. Ovo putovanje imalo veoma teške posljedice po Nikolaja Aleksandrovića. On se razboleo po dopuštenju Božijemu neprijatelja, koji je na njega izlio svoju osvetu zbog truda koji je poslužio proslavljanju ugodnika Božijeg oca Serafima. Okolnosti koje su prethodile bolesti Motovilova i objašnjavaju njen početak su sledeće. Jednom se u besedi s prepornim Serafimom pojavio razgovor o neprijateljskim napadima na čoveka. Svetski obrazovan Motovilov naravno nije propustio da posumnja u realnost zle sile. Tada mu je prepodobni ispričao o svojoj strašnoj borbi u toku 1001 noći i 1001 dana s demonima i silom svoje reči, autoritetom svoje svetosti u kojoj nije moglo biti čak ni senke laži i preuveličavanja. Ubedio Motovilova u postojanje demona ne u priviđenjima ili mašti, već u pravoj gorkoj stvarnosti. Vatreni Motovilov je bio tako nadahnut starčijim kazivanjem da od srca uskliknuo: Oče, kako bih želeo da se malo borim s demonima. Otac Serafim ga uplašeno prekinuo: Šta vam je vaše bogoljublje? Ne znate šta govorite. Kad biste znali da i najmanji od njih svojom kandžom može da prevrne svu zemlju, ne biste ih izazivali na borbu. Baćuška, a zar demoni imaju kandže? Vaše bogoljublje, i čemu li vas samo uče na fakultetu? Zar ne znate da demoni nemaju kandže? Oni se prikazuju s kopitama, rogovima i repati, zato što ljudska obrazilja ne može da smisli ništa gnusnije od ovoga. Ovakvi u svojoj gnusobi jesu, jer ih je njihovo samovoljno otpadnuće od Boga, njihovo dobrovoljno protivljenje božanskoj blagorati od anđela svetlosti, kakvi su bili do otpadnuća, učinilo anđelima takve tame i mrskosti, da se ne mogu prikazati bilo kakvim ljudskim podobijem, a podobi je potrebno. Eto, zato se prikazuju kao crni i ružni, ali pošto su stvoreni sa silom i svojstvima anđela, oni posjeduju takvu moć koja je za čovjeka i sve zemaljsko nesavladiva, da najmanji od njih, kao što sam vam i rekao, može svojim noktom da prevrne svu zemlju. Samo božanska blagodat Svesvetog Duha, koja se daruje na dar nama, pravoslavnim hrišćanima, zbog božanskih zasluga Bogočoveka Gospoda našeg Isusa Hrista, samo ona čini ništavnim sve spletke i lukaje pakosti neprijateljske. Motovilova je tada obuzela jeza. Ranije pod zaštitom prepodobnog mogao da se ne plaši satanske zlobe, ali lakomisleno drski izazov po dopuštenju Božijem nije ostao bez posljedica. Bio je prihvaćen kad se Motovilov posle upokojenja starca Serafima uputio u Kursk. Ovde mu je pošlo za rukom da prikupi nešto podataka o detinjstvu i mladosti prepodobnog. Od bliskih rođaka koji su se sećali oca Serafima u mladosti, neki su poumirali, neki su odgovorili zaboravom. Čak i kuća u kojoj se prepodobni rodio i vaspitavao bila srušena, a na njenom mestu su nikle nove građevine. Našao se jedan starac baćuškin vršnjak koji je Motovilovu i dao podatke, koji su međuvremenu ušli u sva izdanja žitija prepodobnog. Putovanje u Kursk i boravak u njemu bili su vrlo uspešni. Oluja ga je čekala u Voronježu, na povratku. Na jednoj od poštanskih stanica na putu iz Kurska, Motovilov je bio prinuđen da se zadrži na konačištu. Ostavši potpuno sam u sobi za putnike, iz kofera izvadio svoje rukopise i počeo da ih pregleda pri mutnoj svetlost jedine sveće koja je jedva obasjala prostranu sobu. Kao jedna od prvih, pod ruku mu došlo zapis o isceljenju jedne đavoimane devojke, plemkinje Jeropkine,
pred kivotom Mitrofana Voronješkog. Zamislio sam se, piše Motovilov, kako može da se dogodi da pravoslavna hrišćanka koja se pričešćuje prečistim i životvornim tajnama Gospodnjim i odjednom postane đavoimana i da tako stanje potraje tako dugo 30 i nešto godina. Pomislih, glupost, to nije moguće. Čik da vidim kako bi demon smeo da se usili u mene, pošto često pribegavam tajni svetog pričešća. I baš u tom trenutku strašan, hladan, smrdljiv oblak ga je okružio i počeo da ulazi u njegova grčevito stisnuta usta. Ma kako da se koprcao nesrećni Motovilov, ma kako da se trudio da zaštiti sebe od studeni i smrada oblaka koji su vlači u njega, oblak je u celosti ušao u njega bez obzira na njegove nadljudske napore. Ruke kao da su mu bile paralizovane i nisu mogle da načine krsno znamenje. Misao koja se zaledila od užasa nije mogla da se seti spasonosnog Isusovog imena. Dogodilo se nešto odvratno i užasno i za Nikolaja Aleksandrovića je nastupio period najtežih mučenja. Zapis koji je napisao svojeručno daje sledeći opis muka koje je osjetio. Gospod me udostojao da na samom sebi, a ne u snu i ne u priviđenju, zaista iskustim 3 paklene muke. Prva je oganj koji ne svetli i koji se ne može ugasiti ničim osim blagoreću Presvetog Duha. Ova muka je trajala 3 dana i 3 noći, tako da sam osjećao kako sam goreo, ali nisam sagorevao. Za celog mene su po 10 ili po 17 puta u toku dana skidali ovaj adski pepeo, tako da su svi mogli da ga vide. Ove muke su prestale tek posle ispovesti i pričešćivanja svetim tajnama Gospodnjim, po molitvama arhijepiskopa Voronješkog Antonija i po molitvama u Jektenijama za zdravlje, koje je on zakazao u svim voronješkim crkvama i po svim manastirima za bolesnog plemića, slugu Božijeg Nikolaja. Druga muka u toku 2 dana i 2 noći bilo je mučenje u ljutom paklenom tartaru, tako da oganj ne samo da me nije palio, već nije mogao ni da me zagreje. Po želji njegovog visoko prvosveštenstva arhijepiskopa Voronješkog Antonija, pola sata sam držao ruku iznad sveće i ona se sva neopisivo začađivala, ali se nije čak ni zagrela. Ovo iskustvo svedočanstvo zapisao sam na celom listu i na ovaj opis sam se svojeručno pepelom potpisao, ali posle obe ove muke nakon pričešća imao sam makar mogućnost da jedem i da pijem i da spavam u toku njih i svi su mogli da ih vide. Ali treća muka paklena, iako se skratila za dan i noć i po, jer je trajala samo 1,5 dan i jedva nešto više, izazivala je veliki užas i patnju od neopisivog i nepojamnog. Kako sam živ ostao od nje. Ona je takođe nestala posle ispovesti pričešća svetim tajnama Gospodnjim. Ovog puta me je sam arhijepiskop Antonije njima pričešćivao iz svojih ruku. Ova muka mu je bila razjedanje od paklenog crva koji ne spava i tog crva niko osim mene samog i arhijepiskopa Antonija nije video, ali ja sam osjećao u svoj utrobi ovog odvratnog crva koji je puzio u meni i sa neizrecivim užasom razjedao svu moju unutrašnjost, ali se i izlazeći iz mene kroz usta, uši i nos ponovo vraća u moju utrobu. Bog mi je dao silu proti njega i ja sam mogao da ga uzimam u ruke i rastežem. Sve ovo izjavljujem zato što je to potrebno, jer mi ovo viđenje nije dato dozgo od Boga slučajno. Neka niko ne pomisli da se usuđujem da uzalud prizijam ime Gospodnje. Ne. Na dan strašnog suda Gospodnjem sam on, Bog, pomoćnik i pokrojitelj moj, će posvjedočiti da nisam lagao proti njega, Gospoda i proti njegovog božanskog promisla, koji se na meni ostvario. Ubrzo posle ovog strašnog i običnom čoveku nepojamnog iskušenja, Motovilov je imao viđenje svog pokrojitelja, prepodobnog Serafima, koji je utešio stradalnika obećanjem da će mu isceljenje biti dato prilikom obretenja moštiju svetitelja Tihona Zadonskog i da ga do tog vremena demon koji su seli u njega više neće tako surovo mučiti. Zaista, posle 30 i nešto godina obredsko sanje se izbilo i Motovilov ga je čekao, dočekao i iscelio se po svojoj velikoj veri.
Na dan obretenja moštiju Svetog Tihona Zadonskog 1861. godine Motovilov je stajao u oltaru, molio se i gorko plakao zbog toga što mu Gospod ne šalje isceljenje. Molio se i koje je po obećanju prepornog Serafima Sarovskog čekala njegova namučena duša. Za vreme pojanja heruvinske pesme pogledao je na gornje mesto i ugledao na njemu svetitelja Tihona. Svetitelj je blagoslovio uplakanog Motovilova i postao nevidljiv. Motovilov je odmah osjetio da je isceljen.